Hi everyone, welcome back. Jotonono lamsogo. Okay, tini ni ani mo video hongke vlog ngliya do. Amo kaisa product no ti si kok sana phayo. And please ani onglong ni background isa ignore khai do. Tolawo thungjang nai rok tongma ba. Chrai thangmani ta sidi jibu mangjar to shiu he de. Jese not clean khai redi asek de sukrupyu. Ni tak ke onglo thujak Botula hangi simisi ang samung khai mau hai ke samung se khai malia. Tini ni video ke kaisa product no ti yang no phunuk nai mukhang ni bagita. Baksa ka wan singo do sanai mo tong ta. Tini le all products phunukha last time ke te alka product no phunuk mani hai rok ta. Ke san thang ke to jini samung to omonu jeng ni rong no je mani kaham product ro no Punungani, Mashirinani, almost as in Samu, and just as a money ronke, and recommend Kayo, Katini, Kaisa product, and use Kayang Sazaka, Hanbagang no tini ke more dedicated videos Nakata monate, Sazak money, but they boang nerono, Shina Mosongo, Baksa to, and Punupano, and Saza, Punung Manito, Kamonga recommend Kaya. Among a NEUD Diamond Glow Facial Kit, just 30 minutes by no facial Kaimane, Abu Nogotong to take. Kido tongo just 6 steps. Te saicho no 30 minutes ni bishingo. Parlour thangma haike facial khaijang manai. Video khai toma se san mani asa ki disturb khaika. Anyways taba ang phulgranai step number 1. Amongka cleansing milk. Cleansing milk no mukhango phulmani pore hinke 5 minutes ma tongronai. Boni pore hinke mukhang no hui ma painai. And mukhang belai kana fresh. Tabok step number 2 hinke exfoliating face scrub. Face scrub no ni nema khango phuldi te kisa massage khaidi 5 minutes tongrodi boni pore hinke hoi paidi omoche nema khangni pollution dirt rongno kacheng ke hoi rota. Step number 3 hinke massage cream cream no mukhango thung pare phulmani pore massage khaidi te 10 minutes kisa ma tongronai boni pore ke tisa haina hai omono hoi paidi wet towel aba tissue bai. Tabok hinke step number 4 Amonka face mask Amomokhango thong pare phulmani pore 10 minutes te sahai na hai ma tongnai and boni pore ke tisha hoi paidi. Tabok hinke mokhango face serum phulnai and amonka step number 5 serum no mokhango kaha ke phuldi mokhang simia gotna jora phuldi and Bahai asuk ke motom sana hamli aisi. Tabok hinke last amonka sunscreen step number 6 sunscreen to jengjo to no show belakane important phatara nokhaya sukang eba noksingo phano salo hinke sunscreen ma phulnai. So 30 minutes by no parlor haike facial khaibeka. Ingin all product no hamza kainke, pai ni masung kainke, or a tongue scanner, or scanner at hanging or scan clay kainke, product order claim manai, tolani description of link tongue, arazaga on it of tangine, product no order kaimanai. Ingin ni bagay ani video asuk nungka and I hope ni rog or product no zazakana te tagbus kango ba kabang wedding season pai tongo inge baksa parlour ro thangani rog kisa omor kri phan ngi mane inge borong ni bagay ke omon belai kheno nangku mani manai te ka sakok gado kabang ma chala rong na sing ani kabang ma omte hai beauty products no te ba skin care products no te ang video khai ga inge chala rog bo de use khaiman ni susung. Of course, Salabo use Kaibano because she is skin to same lena Jalatu Brinton, Jalani is a skin rough mana, but of course, a product no use Kaimana Jalaro behind it and Samlikatal and any night on Kainke, but Coxons and I rock no Kainke, Jalaro pat paina, use Kain in Makano Kacheng, K, Brinan Tandy. And but it obviously, by dinner. Nirok jadi parlour thangi rang semen ni musung yang kata ranggenang ni tu kokeri parlour pun thangdi hai mana baksa tu budget ni bisingong nai jat bor ni bagai kau ma ekdam perfect. Anyways ini video asu nung kha gen kha klayo nirok tini ni video no asu interest nang je phano je mukhang ro te wansone ron bagai kau ma belai kheno nang kuma ni video hingke asu nung kha bye bye.